नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरदार पटेल असल्यार गोय 48तूच मुक्त जावपाचे, पर्रीकाराचो नेहरूचेर फोग। सरदार पटेलाच्या पुण्यतिथीक रन फॉर युनिटीत मुख्यमंत्री, मंत्री, हजारांनी गोंयकारी वांटेकार। लोकपालावेल्यान अण्णा आपाचे वाजले, केजरीवाल म्हणटा अण्णाच्या घाला कानात, आंदोलन उरतले चालूच। सरकारी लोकपालाचेर अण्णा सातिस्फेर, उपास गुटलापाची तयारी। लोकपाल लोकायुक्त नेमला म्हणून भ्रष्टाचार ना जावंक शकना, सत्तेतल्या भ्रष्टाचाराची कल्पना आशिल्ल्यानूच आप करिना दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे वक्तव्य। वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेची केली तयारी, मतदार वळेऱ्यांनी चुको नाकात, राज्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांक धाडले परिपत्रक। सुत्रा म्हणटात वेंचणूक फेब्रुवारी उपरांतूच। मयेचो प्रश्न 19 डिसेंबर पयलीं तडीक लावचोच पडटलो, मुख्यमंत्री मयेकारांक दिल्ले उतर मोडपाक शकना, आमदार विष्णूची सरकाराक शिटकावणी, मयेकारांक तेंको। आणि मराठी संमेलनात सभापती आल्लेकारान काढलो गोयच्या इतिहासाचो विषय। आल्लेकार म्हणटा इतिहासाचे लेखन जावंक जाय, गोयचो इतिहास पराभवाचो आणि पराक्रमाचो आहे। खबर विस्तारान। सरदार पटेल आशिल्लो जाल्यार गोंय 1948तूच मुक्त जावपाचें, हेरांक ते जमपाचें न्हय अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री पर्रीकारान केलां। काश्मीराचो मुद्दो हाताळटना नेहरून वाट लायली म्हणून पर्रीकारान नेहरूक बरोच तासलो। सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या 63व्या पुण्यतिथी निमतान आयतारा देशभर एकात्मतेचो संदेश दिवंक लाखांनी लोकांनी रन फॉर युनिटी काढली। पणजे रॅलीक बावटो दाखयतना पर्रीकार उलयतालो। गोंयांत मुख्यमंत्र्या सयत मंत्री आनी हजारांनी गोंयकार वेगवेगळ्या शारांनी एकात्मता रॅलीत वांटेकार जाले। काश्मीराचो प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरनॅशनल फोरमाचेर येलो, अजूनही काश्मीर धगधगत आसा, अजूनही काश्मीराक प्रॉब्लेम तसोच उरलेलो आसा आणि पूर्णपणे काश्मीर देशान येवना। जो सरदार पटेल जाणे ह्या देशा खातीर भरपूर कष्ट केले, तो सरदार पटेल जर आनीक थोडी वर्सां उरल्या जाल्यार गोंयाक 1961 पर्यंत वाट पळोवपाची गरज पडची ना। कोणे तरी प्रश्न केला कालच्या पेपरान की सरदार पटेलान गोंयाक स्वातंत्र्य केलें ना। सरदार पटेलान करूंक जालें, सरदार पटेल आशिल्ले जिवंत आशिल्ले जाल्यार गोंय स्वातंत्र्य म्हाका दिसता 1948 जातलें आसलें। सरदार पटेलांचो अकाली मृत्यू जाल्यामुळे उरलेली लिडरशीप आशिल्ली तांकां कापाजात जायना आसली गोंय स्वतंत्र करपाची, आनी म्हणून गोंयाक 1961 पर्यंत वाट पळोवची पडली। जगातलो सगळ्यात व्हड 182 मीटर उंच स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणून सरदार पटेलाचो पुतळो गुजरातात उबारपाची मोहीम चल्ल्या। मोदीन गुजरातात वडोदरा रन फॉर युनिटी रॅलीक आयतारा सकाळी बावटो दाखयलो। भारत के इस महान सपूत को एक प्रेरणा मूर्ति के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करें, एकता का मंत्र गूंजता रहे, एकता के लिए जीने जूझने की आदत बने। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात की धरती पर निर्माण करने का हम सब ने संकल्प लिया है। देशभरातल्यान लाखांनी लोक हे एकात्मता रॅलीत वांटेकार जाल्यात। गोंयांत पणजे आझाद मैदानाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान रनाक बावटो दाखयले उपरांत एकात्मता रॅलीक सुरवात जाली। गोंयांतय मंत्र्यांसयत हजारांनी लोक रॅलीत वांटेकार जाले। संपूर्ण देशभर सरदार वल्लभभाई पटेलाची पुण्यतिथी साजरी केली गेली आणि संपूर्ण भारतात आज लाखांनी लोक सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत धावले। हे लोक इतलेच घट धावले की भारत एक श्रेष्ठ देश असतो, भारत देश एक असतो आणि हे जे कितें सिग्नल जे आसा हे जे संबंध जनते मुखार पावपाचें काम आज नरेंद्र मोदी जे आमच्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष आसात ते महाअभियान आज संबंध देशभर साजरे जाले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सरकारी लोकपाल विधेयका वेल्यान अण्णा आनी आपा मदीं वाजलां।
केजरीवाल म्हणटा लोकपालाच्या नांवान सरकारी एजंटांनी अण्णाच्या कानात घालां. जनलोकपाला खातीर आपाचें आंदोलन चालूच उरतलें. अण्णा म्हणटा आपले तिनूय दुरुस्त्यो लोकपालांत आसतल्यो. ताका विरोध करपाचो प्रस्नूच येना. राज्यसभा आनी लोकसभेत विधेयक पास जातनाच उपास सुट्टलो. सोमारा लोकपाल विधेयक राज्यसभेत चर्चेक येता. चार्टर दूसरे बिल से लाएंगे, ये फलाना करेंगे. सीबीआई की ऑटोनॉमी के बिना आप एक भी आदमी को जेल नहीं पहुंचा सकते. पिछले 50 साल के इतिहास में सीबीआई केवल 4 लोगों को जेल पहुंचा पाई है. ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर मगरमच्छ नहीं है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं. केवल अभी तक 4 लोग जेल पहुंचे. कन्विक्शन, सक्सेसफुल कन्विक्शन. क्यों? क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जिन लोगों के खिलाफ उसे जांच करनी है. इसको खत्म करना पड़ेगा. सीबीआई को इनके चंगुल से बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर हमें देश से भ्रष्टाचार दूर करना है. वो ये लोग तैयार नहीं है. तो इस 3 मुद्दों का तो मुझे समाधान हो गया कि सीबीआई का कंट्रोल सरकार का निकाल दिया इस बिल में. सीबीआई पर जो सरकार का कंट्रोल था वो नहीं रहेगा. ये जो बात आ गई बहुत महत्वपूर्ण है. ये बिल जो आया है जनता के भलाई का बिल है, देश के भलाई का बिल है कि ये बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भी इसी अधिवेशन में लाना जरूरी है. The anti-corruption part of the Lokpal is now, the anti-corruption part of the CBI will only report to Lokpal, which means whatever is referred by Lokpal to CBI, the government has nothing to interfere. CBI will have independent prosecution. CBI will have its own lawyers. CBI has its own budget. So where is CBI dependent? So I think Arvind Kejriwal should reread the bill if he has not read it. लोकपाल वा लोकायुक्त नेमलो म्हणून समाजातलो भ्रष्टाचार ना जावंक शकना अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलें. गोंयचे निवृत्त न्यायाधीश RMS खांडेपारकाराच्या फुडारपणाखाला इंटिग्रेटेड नॅशनल सेक्युरिटीचे गोंय फांट्याचें उक्तावण करतना पर्रीकार उलयतालो. सत्तेबरोबर भ्रष्टाचार येता हाची कल्पना आशिल्ल्यानूच आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार करूंक सोदिना असो दावोय ताणें केलो. I think we in India need to first get very clear. Anna Hazare is good. He has identified the problem perfectly. The problem is next. His solution is equally bad. Lokpal is not going to solve your problem. Absolutely no. I don't accept that Lokpal or Lokayukta can solve your problem. They can never, because the problem is corruption. Then the corruption is so deep-rooted in the society. Corruption to a root. That's why I'm saying the solution of Lokpal is not a solution for corruption. लोकायुक्ताची नेमणूक करून सुद्धा पुराय तरेन भ्रष्टाचार सोंपचो ना अशें पर्रीकार म्हणटा. Anna did a lot of good things by raising the issue, but solution probably will make everyone frustrated. Nowhere in the country, except probably the incident of Karnataka, Lokpal has managed to do everything. And even in Karnataka, has the corruption stopped? I'm asking that question bluntly. For stopping corruption, you need more people with characters. सत्तेबरोबर भ्रष्टाचारय तयार जाता हे आम आदमी पार्टीकय खबर आसा अशें पर्रीकार म्हणटा. There are instances when they want you to do all the illegality for their own sake, but expect you to remain clean. Normally this is very difficult task for a politician, because if he has to do some illegality for you, he is obviously going to do some illegality for his own benefit. This is how the politicians get spoiled, and that is why I think that Aap Aadmi is hesitant to form the government, because they know with power comes corruption. It won't be that easy. It's very easy to say. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसप.